da ho no wa wo fi no na me som de ne kwa asori nso ma ye bone aja akasa bumum se me fi na nya bia me pie fifi ase me ka no sa aja me do bra ne kwa asori me be kan tro wo de fi ahwe me so man ne enyo first and last aja na maka me ka biem na fa sofo esi me fi a o ya rest obras properties ni na dia so more right e wo fi ase uni right bia se me kunu jare a obefa ne se o de ne kwa asori na ma me se so me ma wo una wo se na adwene me ma wo kan wo na munkunu na se mukunu hwia na mawhwe ni sta me ka che wotin be kunu kunu ma me o wotin be kunu kunu ka wo ba ko na ka me kunu ti ase so woni ma ka wo ba ko na kunu ti ase ada wo try wa papa me 21 there be no right to be na wo se me kunu jare wo de na kwa so right be to be be a me ni right a me ni me bra Ajia we dia me pentemo ma sofo ne be ye ho adwuma na ma me ndese no sika se de kwa me hyehyɛ mi o eye me wonwa nipa ni jare no nso kra unsa bi ma ne no na ya makwa so ma ya ma me akwanta da be na be yi de wu se me wa be fo se me ba be fo bi o nya be fo an ke japade e mo family business ye obi so ni bia na o wa be didi mu no nko wa ji ata we ni ase ni ti me just school am tifi mami we de ampolongo me de wo tu be ja mo ntu me so sa o mo che ya re ben ya na wo de fu tu me be ma ye no se e de mo tu ye o de ka san ana ti ti pasa wo na okuno next time ya chawa dia be ye ni ye what about no point betimi so dia no Jesus Christ to me free a will I do so and there will be a yakwe in the name of Jesus amen in the name of Jesus amen what na ma kwa so bore fia say I miss me can't tell baby okoko ji ahom ne huntumi na what is sabrantes no and they say what yes no man to me no and we yaba and we yaba in the name of Jesus Holy Ghost fire me got pay some of free akọ mimi pie free akọ wunnim de waye mimi pie free akọ e won Yesu di mo in the name of Jesus Holy Ghost fire in the name of Jesus Holy Ghost fire in the name of Jesus hey Jesus Christ Makayande the devil is here Katimino Makabo pesa me no benya services your conference I am more deeper I am free waba in the name of Jesus again I'm inside here na pesa obeye me who need to be as obese no anything me say me catch on onya odia wo ya ready dia ono no boss on the assassin in the name of Jesus Holy Ghost fire in the name of Jesus in the name of Holy Ghost fire hey we are bronze but we need to me bia already to me to say to me bia ono no boss no hey no boss I say Holy Ghost fire in the name of Jesus Holy Ghost fire again flow in the name of Jesus Makabo yande rakabo wetin kuku obrosema din kuku Holy Ghost fire that one ko bia oni to me bia bim de okoji ni suma no ene wetin kuku mutie wo betira ha mo ka de maye baby amokoji to me na mo de sem kunu no baby ono ka kan waye enya me ono se man ka me small so apana o so se ka je kum so ka de maye na wona na ko na go fa ne ba rakabo mo ka de maye me say mo ka de maye na Yesu won fa mo ne nchemo maskata yandi akuma fa chem what hey ana mi ekuma aha me tulefo ka maye u ya so be ka maye fa chem wai akuma anyam mio aye dey ade why dey awon mo fa ncho e dey no why madono wa don why madono misa me dono o don ho kwa meso anu no na maye
Hey, yes, was so or how? The way in your ready. Woman, look at my So, you become also. Someone come. You become also. Moving. Also, you become so. You become. I didn't buy Make my dear. Kasa no ready for you. Madam Fina catch me say. Una dia join buy. Men can't throw nyame. Madam Fina catch me say me kunu nsem vitamin. Oba to say me a jam ho ama be ma say dear. Me feel quadros na me Jesus Christ. Who you draw quadros? Say enye drunk am kokunu na mistake am here ni say. Na ne waje. Instead of na ya wo busuani a. Na yankuno. Na yankuno. Na o catch me say ni kunu maniska. Won. Who say me kind? Instead of say confirm can me fengun kwem. But on say every water be water. I'm crying so tea so na akwadra kan meet me enya nkwa na mde go tea mu man say tea na ene sa ho fa chebo nikunu ela be mani mo nyamfo sei Ewurade aye na dwuma to ne nsem demo de aye ni Osamu fanche Oso no ho ya na trial eti boni mo di ni Osamu fanche Ewurade no fanche eti boni a mo di ni mame Onim na obe me omunko tuli we ya for boni pam ya come Yesu die o se de opam ka ne boni no o de free no eti se de aye no ni se mame ye nyina be ya adwenkro ni abom paye e de ama na se Yesu ti afi die tum ya mo paye ma ina nya adwenkro Ewurade abutu ya de nyina ye papa wasem ye ne kure wona tumi nyina ye odia the science free ebe ye nyina be ma ye Yesu Kristo ni Ewurade da wase biso me ye di nkuni adum de jimti amen o me fa no kode o me fa nkode hallelujah Yesu yo ni rakabo aye ponye nyina Siana metuana menu aba tasensema me my die working Ose bia na se me no be me bia se me no din ko me for me bia my bi odaroma ese mo fast ne nyen ndi sanka na oso mu yeska say o say 10 million oni insurance is there so ni ese ka money 10 million be o say me no susu o say bi na yem bibia ti me fama na ma me fama na Hey, so fe do am me for so ma poison wo. Miss woni ha nyina wotimi chi hwe da mo bo me. Mama kata. Okay. I said do ye dey say me poison ko. Okay. Kasa mo. Okay, so picking up action. Aja. Obodam nti wudu we japade ebusu japade family business na dey ma wey ah bra we okay there se wo no be ba cho asoma Sa aja de anka me nua madam onua wonu bo captain se mo fanfa ha enso so ma na de afa ho wa sa kwa de afa ho de ba so wudin kwasasema ho aja wudin kwasasema ho anabo wudin kwasasema ho na kyo papa yo bet ne be so bet the man to watch bet sir what we come up 5 bet go ganjem bet so so you see what